gantir dum kaya sai ke deng pili na deh hawar ke hat lo kame ne ek long ni lo nasi na hawar ke hat lo itu ala patu kam ke the ada itu ka singgung lo thai pili na gantir dum seke adu ke the nai ke lage liram rong khan lage hai pili alang ni la ujib de phat tiket tipipen alang ni phala da harapan konstituensi awal ke hana konstituensi lo ahem pu kapinjeng ahem pu kapinjong ajoy ni lo kali malang ni ini ini tu lo dan sol mai sirok to mai ki biti punoi gengsa akeng ri ke chok daum si ta chor si daum nan lai komodo ke chok cheke kan konsul ka jadi pilra ro mang ke ai lati dan sol dai alang ni mo aso suta lapang so dai ke itu ne dari Singapura sini mata pon tapi ini pun kat sini ni malah hello non iwan dia por bangke itu di hura por ekono je ini tu besar jai kata kan pohon ni kang nek coy dunia ini hala so aku tentang itu mata tak ningkan di ningkan po apana itu mata tak ini tu besar nuwe kami ke boi alang lisensi Radapan atau anulongka sik sidul alon mate constitution alon sini lagi pola ni kabor event piniani suri Allah kemudian alang ni nongkrong yasi ini tuh kesini nih bang lo piniani ini tuh FPSL sia songga leader sambung kami amankan tuinai ini tuh masa jaga tarap jablo lapenda sarbiano raja dia songgoran Kapre minority udah coba nolke SDC secara parti Kongres secara parti BJP parti itu mbake sarolong ajon kitingkan tuikan amahan kamata ka karjang ka tuku be kudun dari kanjangu ala litung dame ningkan krepo ningkan kep konsil kacaria tunggu si dame piniani ini tu masar konsil da arudun orang Dispolong dan lutong dengan, tapi Delhi Parliament long dan lutong dengan, sita pilihan ni alang ni lamsi, rakyat tu ngajunan kokopil kodok. Laki sar, itu mak aron upisi tu nang kibima, lanang kanda kapasida kosi, pilihan ni alang. Lasi, itu masa kemenang panggung di sini. Panjat laki bangko komiti umat ini. Nasaan na tayong tiyarong top committee, laki bangko committee mo si Pulo. Ang hope na pansyad kayo nitong pangke, serwan kayo. Sino nito, bangko na tayong tiyarong ng top pang laki, serwan kayo parman ng top pang lo. Ito na nila. Kalma ka na. Laking kengsa na pansyad kayo, siksido ang kangar mo kayo, ng B.U.N.E. puta. Om Bihar India Constitution long ta to dak dan idung sanang tampon lo lasi kargelo mate de mahasal 60 lo panjat lo dante lapuhin lo serwan ke bilo lo panjat kalma kara lasan ka kasih to manta dorbar sino budolo de masa to manta kape am panjat lo tiwa kuki to bhat anda le thang panjat lo lasi ni tum karge to masini ning bangke Keisang panjat bangko 5 member komite panjat itu mroke nange itu kinang dike remetang karbi mate serwan ke panjat lain lo tadi lagi itu dan soalan de cetan du sine constitution amendment po Delhi parliament lo 125th karo isi ko po constitutional amendment lo harada Delhi long claim po latang soalan amendment ke claim di Delhi Parliament lo bang Bharat Foso se IMP tu tang JYC la constitution bang ke asat okela amendment apun di Bharat bang so amendment lo Delhi bang pikir ini IMP tu wang guatian wang si itu karbiang long mate di masa pan itu sajai ka parjapon si itu masar
Harapan sebab dikira ini komiti IMP tuhan kita pare dulu je Karbian lo pen NC Hills lake ke insana panchayat ke dengone ditumhan lagi pinai lake Serwan ke panchayat kusi harapan tensi komiti bang dikira ini standing committee parliament tukta RG Pondet lo ini tu masar kathar ke thang dalam bensi ini tu MP dah hilang MLA dah hilang lapen non council lo beli tu hilang sita bang dikira ini komiti MP tu ini tu masar kathar pen ke jai dalam Roy Nangkok tadu dari sada kai tu sarwa Ponja Radapan ke Japondi Rapan ke Pacinggur Pondi kalau dante ini tu malang itu sajai ke Tharasorapan ke non ke orang di parliamentary election abang ke pakai back nangku ke situ body ko nangku Joko ma Lasi Ketan dulu memang lehelo West Karbi Anglong Angkal konstitusi sirkep do La konstitusi sirkep do kami halada nang itu madagason nili tumpa election cepat itu mahada MEC election Lasi so election hut kaduk kawe tame bori bolo ini tum parti ke haje pan lapen ini tum kapret a parti ke do ana phantame parem lapsi ini tum non BJP adum se koidun modlo non ini tum ke claim nahi bangke BJP phan emed development ing bai chorana choklo hala kang bai ben bori serji lasalo mulu ke ong mulu dante ini tum yung sa mulu kom he konde kang bai ta chitoro ji sita alang di tum Hello. Itu melongon ke invite yok podro. Ini tuh amuluk ke cingrum. Labang suatu mon bensi di sisi RSS ke tingkat. Lalu bagaimana? Jadi, lar funding hello. Non ke yang hilang apor. Kadu ko kami. Ini tuh ning sidi ponang poje. Non pro election yang sini tuh capahayo ne prudente. Birthe ke itu madet ke kibirlo. Ape ini tuh sonia hormu jodun pamerangi ini tuh ka jodun yang lagi longle jakong land rights lapen political rights la diye jakong ini tuh jodun pameme bulodante ini tuh kedu dia jakong awe land rights longle jakong sini tuh longle bulodante lagi jongwe development lena klan sita lagi ini tuh kai ka barak hang jokoko ape BJP RSS itu Bongo Sena itu lapen songkok hele kaman ke ora tu Karbi Anglong phan Hempre Kampen Delhi long latum September 4 ni Lamdon ci tokam lo labang so Lamdon lo mangke Karbi Anglong ratu kamathake je Hempre kalam ci tokam di pusi itu ratum kamathadun sita alang litum kupilo make claim mangke longri ket keng sana pan kapan nong bang selang ciproy kang det lasi la longri ket along le itu right itu di masa penseng lo Karbi penseng lo bang ke long le ajak kong bang itu mau det po halang longri ket along kito kumane anse he kumane rong pi he jongsi development nanti ring nang eti tha pusida halang so ring ahem tu ke Karbi pada di masa kali det po kali makalang lasi long le bangke itum cekandun pamenangi long le jakong itum jodon themnangi laans itum development of wanangi in the name of development central government tum nang bombo flyover kanang people aeroplane ko sana thai kanang people kuna kuimele sita jongsi development jong si itum dengun bom pulutante itum pan template nang PG akai ke bom lang no awelo Poisa tangkapan yung silum central government penseng dun bom puro tangke ili dum along le philang pensil dum kelar dun mati nasi long le philang dam juite punara hemprek dum ke biye thai dolang hemprek ili dum nang ba chikuk ja thai sa wadet po abihiti sa wadet po labang solo ili dum ka duk weda sini pambe nangi lapen political rights non ke dum bom tuliram rong hangpen cenglo council long kacari tum an bage
political rights bangke hadis pur himonto ke Inggris ponam koklos. Labang so political rights alang tum do sida doyong jong alang itum hanga claim ne hamai no darbiaro eviction dake claim nang ne ladake aprang benta ningkan surhini surhi thom benta darbi itum si rong ga chukim darbi itum si pam ga claim wanta tuliran rong company state government pan thakuna header lasin lason aja kong gawe political rights bang itum nang ne itu nang ke Sipen kacari political rights tapi non financial. Lalu mereka itu song hai.